Malala malia ho eiki mo lelea e tonga ko tape fe tai tare le ki mo tolo ke mo unio ngongo me le te oka mo Afrika televisione tonga ki he hoani. Wakai ko ki he ulu i ngongo. Whailonga i ahone ka kato ai ngā ue ke polokalama wha kompiuta tāna ki whakamatala mai wa a anga whawhanua mo tala tuku whakaholo ai i he pot ngā ue tak mamata me wholau ewe ewa. Whakakea ke whale maha kwa iolai ma tā pulu tuku a ki na e tā mo whakalabea i. Pe whamahine me pot ngā moui o i kai hakau ngā ai huhu malu HPV kano ta ofi koe whawhanau ka kai whiwhine hangi koe whatapu. Te iau me unio ngongo ke he pē āna iangi koe whakailewa eni ke whaikiki. Nā tai tali leia e na āwhiwhio e taki koea o Ras Al Khaimah e ahapuri lulu koe o wikeni i he palasi koea Zak bin Mohammed. Ko Ras Al Khaimah koe whanua lahi taha ho nonoia e ngai whanua whakataha taha Alepeambe UAE. Koe konga e nia ngai whetu o kaha e lea e na āwhiwhio lo tonga aina awhio koe ngai whanua whakataha taha o Alepea. Koe whaiki ki tala noa koe ia mo malia Gutin Bale. I he tōwholofola a ene awhio ki te powono ki he taki o Ras Al Khaimah, His Highness the Sheikh Saud bin Sakar Al Qasimi. Nā ni wholofola i ki he mokoi a hono whina ngalo ke kei hokohokoa te wāwhingai aki me ngahi whanua whakatahataha o Alepea, mo ni wikia ai ngahi te whito ngāwe mahu inga o nau tauka vei. Nā ni wholofola o whakamalo i ai ngahi toko ni kotoa pē kua whakahoko mai mei he UAE ki tō ngani o i kai ngata pē i he ngahi o wau pe polokalama whakawhitu ka i ngahi polokalama whakamaman lahi foki. Mahino foki na e talitari lelei ai timi me tō ngani i he e whakari ali whakamaman lahi na tataki e Dubai ai ko tahingai whanua i UAE ki he Dubai Expo wanoa nei whakahoko e tauni. E ono talitali e tāki a Ras Al Khaimah ai kulupu nā nau whakawhi awatu a eni awhio, nā ne toi wakai i whaowai ai ngahi e lia kehepe e malawa ki toi whakaiwia ngeai ai wāwhingai aki whakakau mea a tō ngani mō nā whanua, ai malawa ki tā i maalia ai e kakai tō ngani. Nei toi whamahina mai me he tāki o Ras Al Khaimah a ene loto lelei ke toi lalanga ai wāwhingai aki mo tō ngani ki toi wāawhiangi. Ko e hā ele ko e ni nei mea i a eni awhio kuini na nasi pahu. Ko e hoa o e ampastoa tō ngani ki he UAE Suzanne Akau Ola e ki sioni ka mawhana moe ni ihi kehepe. Ko e maka mai le eni ke pot ngau e tak mamata mo whulau ewe ewa ai malawa ke whauto uta lele e hala whanunga ke tō utangata e lolo tō ngani mo tō utangata i he kahau. Ko e ahoni ne whailonga ia e ka kato i ngā ue ke polokalama whakakompiuta tāna ki anga whakamatala mai wa a whakawhanua mo tala tuku whaholo aia i he potu ngau e tak mamata mo whulau ewe ewa. Whaiki ki tala noa ko ia mo Senolita tu i vai. Ile moe pe au, o kulea me whakai. Ko e polokalama wha kompiuta ko i ni o kātō ia i ngahi whamatala nei malawa ki tātā naki me ngahi kolo e anu taha i tonga tapuni. I he ngahi eleme niti lalahi e nima, a ia o kukau kia tala tuku whakaholo, ngahi whaiva tu whanua, o wau whakawhanua, ngahi ilo tu whanua me ngahi ngāwe whakamea a. I he mea whawhalanglangi o i aho ko e ki miristai potu ngai tak mamata me whalau ewe ewa whikita mo i loa uto i ka manu nā ne mea o pehe, o ku hoko e polokalama ngāwe wha kompiuta ko i ni ke toi tā sili ai ilo i ka kai whanua i sektoa e tak mamata. Ko e hui o kumahulu ange pe ai ngahi tala tuk whakaholo ai tō ngā. Ko ngā ue mate aki moli i oa nai whakahoko e he kau tānaki whakamatala, pea toko ni mai mo i kau pure whakavahe, pea pehe ke kau ofisa kolo kotoa i he kolo e onongo fulu mahataha, i he wāhenga tonga tapu, ko mata i koloa ia, pea kui kai ke lava ke whakatataua, o e ofa whanua ku mowhai. Sino e mea e i kai ke ngalo, ke whakailonga i ai whiwhine i whanua, pea mo i tangata i whanua tonga tapu, nai tuko mou taimi, pea nā mou vahe ai ngahi ilo mo ngahi tala ho mou ngahi kolo, ke lava o whakakato ai ai project ko e ni. Ko ki mou tolu, ai ngahi mau anga tala, he ngahi kolo, pea nā mou lau maari lelei ke tuku mai e ngahi whamatala ko ia, ke whaihano tauhi, ke malawa, ke ako ai e lolotongani,
pia pehe foki ki he tau tangata i he kaha una foki. Ko e polokalama ngau e ko e ni ne whakapaanga ia e hewa ai pole anga whatahataha ki sainisi mo tala tuk whakaholo poka UNESCO. Lolo tonga ni nei pēs ke li taiteni ale UNESCO i tonga ni Lucy Moala Mafi ko e whakaamu ia ai wa ai pole anga whatahataha ki sainisi mo tala tuk whakaholo. Ke lalanga e ngahi tala tuk whakaholo mo ngahi ulunganga whafonua e whanua taktaha. Ke tolonga ko e hui ok tau moli liu pe ngahi tau tangata ka ok ikai ke to tonu ke tau moli liu hatala tuk whakaholo o a whanua. Lolo tonga polokalama e whoake atu pehe pule lahe potunga ue tohi tānak whamatala ko eni ke eik minista potunga tak mamata mo e wharau ewe ewa whikita mo e loa uto i ka manu. Ko e polokalama wha kompiuta ko eni paka website ko eni o ka tāpe ki hataha i he whanua ke nau mao e whamatala me iai ka ok ulaki pau ke mao ai ngofua me i he potunga ue taki mamata. Mai o ngonga le tio me televisione tonga ko o Sinolita tu i vai. E masia siwa, malaki a te au, tui ke holita, te mi pale manatu. O ku whapapau i enu pot ngai mo'i o ku kei toko lahi pia e mātua tau e whānau i kai ke nau loto ke huhu malui HPV e nau whānau whiwhine tau hongo fulu e ke tau tā whetu. O mga tuungan me whakakaukau e toko lahi o kia e kau ngai huhu malu ini ke ono ta ofiko e whawhanau e ka kai whiwhine. Ka whamahino eni me pot ngai mo'i ko e whatongia e huhu malu HPV ke ne malu e ngutu e tau ngā whanau me he vailasi kansa o i kai ki ahane kaunga e taha ki ono ta ofi e whawhanau. Me whai ki ke tala noa ko Iamo Liliani Polo Tele. Ko e whaito oho malui HPV ke to koni ki ono malui ai ngutu e taunga whanau me he vai lasi whakatopu kansa. I whamitala ai pule e waangau e ki tō ai potu ngau e mo ui, ai e kune toka ngai kina e polokalama hoho malui sista futei. Ko e tokanga, ke hoho malui ke i ta o si e whanau whiwhine pia malawa ke whakahawhia e nau mo ui me he kansa. O kumatunga eni me he lahi o e kakai whiwhine kua mole e nau mo ui i tongani, tupo me he kansa o e taunga whanau i ngahi tau kua maliwatu. Ko e whaamu lewa, ke tokoni e whaito hoho malu i HPV ke whakahawhi a e nau mo ui i he nau tutupu hake o mao family. Lahi ange e ngahi e whanau o kai loto e nau mātua nau toke hoho malu i. Tako mea iau whakalolo malahi e liane. Ko hinga pe ko tau siat ke kahau, ka mangahi nunu a kovi ko e hoko mai, ka pau te nau hoko atu ai urunganga koe ni, i ono whakakisinga e hohu. O wautu iau ka pau i lalo e tau pesiti e tato he fitu noa, te kai ke aonga, a ngahi umalu ia koe ni o kwhai. O ia ngahi apia ko lalahi ku mau iai, o kai kia o pesiti ni manoa ia, e ni ihi ko kuloto e nau mātua, ke hoho malu ia e whanau. O kai kia ha kaunga taha, o hoho malu i koe ni, ke ne hanga o whakatupunga hata e whanau, ai kakai whiwhine. Mole ke mama. Kai kia ha whakatotolo e asiai, ke kua ngastati he tau he interneti e asai o kuhanga he whaito koni o whakatupunga hapaa ke kakai whiwhine. Ko unga kau tau awe koe tau hongo fulu koe, tau hongo fulu. Ko unga whapapau i, ko tau eni o te kei, o kukei maa e tau whanau. Whalawe pe tau polokalama ki mua, koe vailas koe ni o awe pia me he tangata ki whiwhine, pe setia e fitu noa. Ne te pehesi statei, ne ungo ne wholoa honu ngawe aki e ngai whanua o mamani e hoho malu i koe ni. Ka nei mga tuunga hano toki tali e tongani ke ngawe aki he tau ni, me he toko lahi e kakai whiwhine ku nau mao e vailasi kansa e ngoto i tau ngā whanau. O kwa au pe ke toko lahi e tau kotoa, ai kakai whiwhine ku nau mao e kansa o i tau ngā whanau pia iku o mole ai ke i tau si e nau mo ui. O whatatau eni ki le koti ko iaku tauhi i he potu ngāwe mo ui. Ko tau omwhaka whaito o ki tongani, ko uhinga koe palopalema ko ia akulahi. Ta ko uhinga ia, nei te kei peke o maha whaito ia HPV ki tongani, ke ngahi tau mai koe ki mua, ke nai sisi pe e ne asi mai, Koe sedistika whamuimuita hae potu ngāwe, oku i he toko ono ki toko fitu i he tau. Aia koe mea mau whamuimuita i nimi, a ngahi whae koe ni oku nau mate.
tuke he ai ni ko na na sivi mai no pe ku ma ke time ka ko la yang la ta hang ya ko to mui hono ma o pa na si ho ka te o mole mo ui ka ko me ko fa lo mata ha ko mole mo ui ya ko ki fa na o ku na ke vale dia ko no mo ni fo o ku hange ko tau le tonga ko ta pe lang o ki mama o ke ko tau sio ki ta ni tau sio ki ka ha we tau fa na pe mo tau fa mo puna na fa sai ko ya hanga me ho ko no mo ni ko li ki na ai ka ko fa na ko ya ka ko wa tu pe ko le ki ka kai fo no ni an o ma hu inga e ka mai ki ho ma lo ko ni Na e kei hoka tu pe hu malo i ni I a honi, ai ni whaia ki a pia kolotoloto e pule anga o Havelu pe he ki a kolotoloto a lia hona I Havelu o kute eke ke le ko te potungai mo ui hata e hue sia me hu malo I HPV koe ni, talo e ni ka mata hu malo I aho tōsi te. O ku maho inga ki ngai a ki whapoto e he kakai e ngai nau nau ki whi mau ki ai ai lolo o hange koe tīsolo. Koe uhi o ku ta e pau e tai me holo ai a hono maho inga. Ko helieni a hono tali he waapule whi ungai to tongi fo o ke lolo ai e ka matanga a ke pongpongi e hiki ai to tongi koe o e tīsolo me kalasini. Kai holo ai maho inga koe ia pe koe to tongi e pensini. Alice tupo mo e talanoa koe ia. I e whamatala sa kei tani o waapule whi unga Sandra di whiwhita ke ngongo ai leiteo mo televisione tonga. Koe te tongfo o ko ene lolo ke mahina ko novema ki Tisema o holo ai pensini ka hiki hake kalasini mo Tisolo o whatatau ki tatongi whamui mui I he mahina ko o katopa ki novema. I e tatongi whamawetewete koe ki tuan tapuni o ku holo hifo ai pensini me he pangatolu sente ni mao non ke lita ke pangatolu sente whahiwa. Kalasini ne pangatolu sente tahatolu ke lita aia e hiki hake ia o pangatolu sente tahafitu I le tongfo o. Pea koe Tisolo lewa na panga wha sente tata ke lita a ia to hiki hake ia o panga wha sente wanima ke lita a pongpongi. Nei whamatala whiwhita ki ngai maratu unga au hiki ai totongi o lolo. Ai koe ula ki ia, koe tunga koe totongi, avalise totongi o lolo mata, pea pehe foki ki he ngahi koe o lolo. Hoko at lewa koe ki a iko hono o mai koe o ngahi, hono totongi koe ngahi uta mono o mai e, hono o mai koe o lolo, mana tui ko tonga ni ko ki whanua o si o ku ikai ke lahi e tau tuku anga lolo ke hauhanga tonu pe u wakalalahi o mai ki tonga ni a ku fō mai ei fisi pea toki wahe mai lewa me fisi whanki I toki waka gu iki angi o a mai ki tonga ni o tufa mai he mahina ko toa pe me tau mai waka ua ke tolu he mahina me he ongo kau taha waka ko tuku mai a lolo ki tonga ni ai koe taha ia o ngahi makatu unga ko kok whae whika I koe o lolo pa koe o si pe ko tuunga ko ni ai e tau fetong pa anga pe ko tau foreign exchange ki ono liliu ko ni ngai totongi ko ni ke pa anga tonga pa ko anga le vai ko e tau totongi pa ngo ko klau ko tau ngau pe ko fa hoko ko no o mai ngai totongi ko ni o ku ka ke te tau fu mafai ke tau pe I kai fu mamafa pe o ku fe ma ke te fa hasio ki ai O ku te ke mahina taimi holoi e totongi o lolo I mahino kua au eni ke tu unga fu ma o lunga. Kanai wha mahina whiwhita o kuia ia wesia e totongi o lolo me he tau koia o glutonga hoko I Ukraine mo Lucia. Koe lahi koia I rita lolo ku mai ki tongani I he tau o kuonanga fu tupu miliona. Koe tau kua o sinei I he rita e o noua miliona ai lahi koia I lolo nei hu mai ki tongani. Ma ai ngongo ai reo mai televisione tonga kua o Alice Tupo. O kulotonga whakakea ke whare mahak vai o laha matanga pulita o fulu maono me mata hau hili ano tamu whalaweai. Matala koe e mihe kau polisi ke whalawea ni e hoko e au sāpate. O tukua ki ne whalaweai e mamahi e matanga pule pēmi mata hau ka koe tau hongo fulu mahiwa. Koe matanga pule ne whalaweai o kulawea lahi e hono ulu. Ko whailoi he kau polisi e matanga pule tau hongo fulu mahiwa o tukua ki. Na ne whaia whalawea ki he hia koe whakatupu whalawea lahi. Kei tau hi pēi he malu kau polisi kei hoko atu e whatotolo. O kei ai tue kau polisi o kei kau ngā tonu ke whalawea koe ni ai kawa mālohi ai ene mau ofu tōtua. O ku mahu inga ki whaiha ngau e whikau aki eni mue kemikale kona, peke ngahi kemikale kona mu whatu o tā maki tukua ngātu ki e amu e ātakai, koe koe wesia koviko hoko ke ātakai.
O tonga whaia polo kalama whawhitu a e tolu fisi o te taki ene kau tafa māman lahi ki Atakai pe GEF. Ai o kau atu ke ngai whanua e hongo fulu maa whame Pasifiki, kau atu ke atongani. Koe whai kira talanoa ko ia mō malia Guten Bail. Koe tā mua ai polo kalama, ke alea ai ha ngahi whaunga e malawa ke tānaki ki ai ngahi vewe, mo ngahi nau vewe whakakemikale, koe uhi ko ene ulii ai Atakai. Koe tokanga koe uhi o kuho ko ano laku noa ia ai ngahi nau ko eni o i kai tānaki ki ha wheitu o maluange, ke ne wesia e mānawa, pia wesia foki mo ngahi ko loa ai kakai. O ku kau i ngai nau ko eni ai ngahi nau kemikale o ku huhua, wange koe kalasini, pensini, me ngahi nau kehepe, ai ku tapui ke whakaheka i haloto wakapuna. Koe ngahi nau ko eni, ka ikai toka ngai kina lelei, e malawa peke hoko i ha whautu tā maki, o kawai hoko ha mama ke ha whalinofu anga. Koe tamu alewai ai polo kalama na amalawa ke whauha ngahi tuutu uni ngā ue, ke whakasi isi i peta ofi kei taimi aki ai ngahi whautu tā maki e ala hoko, tupu meno ikai ngawe aki lelei. I he kakatoko ia ai polo kalama e kamatai hono whailo ngai ai polo kalama ngā ue ma ai Pasifiki i loa ko Islands Pacific Ocean Project ke ngai aki ma ai ngai whanua ko ia Pasifiki. Au ku kau atu ke polo kalama a mawhile o masi me he waa Atakai ai poto ngai Maytag. Ai polo kalama e ni whikangai aki ai Jeff mo i waa ai kautahi ngai pule anga whakatahataha ki Atakai pe heke waa whawhitu ke Atakai i loa ko SPREP. Koe ka wingai polo kalama, koe toka ngai kina lelei o ngahi kemikale kona i ngai whanua Pasifiki. Nā e kakato e polo kalama i he ahoni. Pea ko tuk mai mei he ofisi e palemia ngai aho mālolo whabuli anga ke tau whaou. Ke ulaki aho mālolo e tau whaou, ke aho ulaki o Sanuali, e ke aho sāpate. E whamana toa pe i he aho sāpate o i kai koe aho monite. Whaiki ke tala noa ko ia mo Alice Tupou. I Sanuali aho ulaki koe tau anoa watolu, ai koe aho sāpate, koe ulaki aho ia o e tau whaou, ai koe aho mālolo whawahapule anga ia. Koe aho whito e beleri, koe aho whalaite, koe aho mālolo whawahapule anga ia, i he whalaite lelei. Aho ngofulu ai peo e beleri, ai koe aho monite, koe aho mālolo ia i he monite toi tuu, peo koe aho anima i peo e beleri, koe tō site, koe aho mālolo ia o Anzac Day. I suni koe aho whaa koe aho sāpate, ai au tō tonuai, ai aho koe tau ataina, kai toki whamanatu e aho māloloko ia i aho monite kohono ni mā. I siulai aho whaa koe tō site, ai au whamanatua heni, ai aho alo i koe ni awhio ki ngi tupo wono, pia koe aho mālolo whapule angaini ki tongani. I he au mai koe ki September koe aho sāpate kono tāwhitu, koe aho i nei alo ia e tama plinis i kalauni tupo toa ulka lala, kau toki whamanatu i he monite kohono tāwalu. I November aho whaa, koe aho tokonaki ia ai koe aho ia whailunga ia ai konistu tone, kai toki whamanatu e aho mālolo whapule anga koe ai aho monite kohono no. I he aho whaa le mau te sema koe aho monite, ai koe aho i nei alo ia a tupo uluaki, koe aho mālolo whapule anga, aho monite kohono wanima ti se mako i Krismasi ia, ai koe aho mālolo whawapule anga. Pea koe aho tō si te lewa kohono wau no, koe aho ia e Boxing Day, ai koe aho mālolo whawapule anga. Koe tau anua watolu, koe ngahi aho mālolo whawapule anga e uahi, e whamana tua o whatatau ki he lao ki ngahi aho mālolo whawapule anga, wahe walu te smali tātaha, ai koe aho ia e tau ataina, suni koe kono wha, mai aho konistu tone i aho tonaki kono wha o November. Whatatau ke kupua koe o lao ki ngahi aho mālolo whapule anga, wahe walu te smale tātaha, o ka hoko ngahi aho tatonui i he tople lulu whalaite tō naki pe sāpate, pea o whamana tua le waia i aho monite hono hoko, me he ngahi aho tatonu. Ko ngahi aho mālolo ke he o ku whamana tua pe ia i he aho tatonu o ku hoko ai. Ma ai ngongo ai le teo mai televisoni tō ngā kua o Alice Tupou. Koe uni o ngongo whaloto whanua apeia, malai o e sipoti hoko mai o kahili e ni. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koroa PDH. Whamalo te tau keiwhi ao mai, koe wakailewa eni ke whamuimui taha me he mala e o sipoti. Na e wa ingai taha e kaumata pule tuu ki mua i he chest, ka koe Grand Master me Pilitania, o ku iloa ko Nigel Short, mo e kau wa ingai taha ono i he taimi pe e taha aniafi i he hotele nuku alofa. Ka koe konga pe eni ahono tupule kine spoti ko e ni i tongani. Koe chest foki o ku mei hange pe koe vei mau, ka kuto e lahi ange a ngahi lao ki ai.
Ko short foki ko tale kita ia ke whalakalaka ai chess ma ai kautawha pule anga ai chess, pe koe whaidi. Pea ku nelotong a ai ke ngai whanua e Pasifiki, ke ne tua ke spotini o tau te fito i ngai whanua i kai ke iai hasina pule i ai chess, o kunau me mipa i e whaidi. Nei pehe e short, o ku hoko a ene wainga mo i kakai e toko hongo furu tupu i tongani, ko a whainga maari lelei e ni ke kamatai e kau wainga chess for all. Ne vei pā a short mo i kau wainga e toko tahaono, me ke whānau i ki ke kau mātua, pēna ane tui e alu pētai mi pē te whakalaka mo tupu ai chess i tongani. Nā ne tue pehe o ku iai ngahi nau ai whaidi o ku ata ke hataha pē o ku ni wheako ki e chess, ka o ku whafo ia i he interneti, pē ku paupe ke na ulaki le sisita. Nai kau ki tamasi i tau tātol ko William Surroff mo ene tau kete ko John Surroff i he ni ihi ne naun wainga mo shorts ane afi, pia nane pehe na e maalie mo whawhiewhia ene wainga, pia ne lahi ngahi mea na ane ako me iai. Nai tue pehe e Surroff o tokon lahi ai chess ki ene ako, ka hui ke chess o uhinga maalia ngi a ene sio ki ngahi lesoni ako, o tau te fito ke fika, makatuunga me hene wainga chess. O kulahi ngai whanue Pasifiki o i kai ke iai ai sinopule i ki he chess i he malumalu ai whaidi, pia koe konga whoke a ahi holo a short i he Pasifiki, ko hono toko ni e ngai whanua ko i ni ke nau whakotu ha sinopule i o kau ki ai atongani. Lolo tonga ni e whainga a short ke ne whakotutu mua ngai whi ai whawapure anga ke kau ke ngai whanua o i kai ke i loai ai chess, pia whakatupule kinai ai sipoti ko i ni. Ne whitau laki a short mo i kau ofisiali me potu ngau e ako, wa a spot e potu ngau ke ngahi ngau e whalata whanua. Pe he whoki ki he komit wha whanua ke olimpiki ke whai hatala noa ki ha whaunga ke tuuaki ai chess i he ngahi api ako pe he whoki ki he kakai e whanua. Kai ke he hokota short ki ha amoa pe mo fisi ai tene whakahoko e pia wa inga whakadi alitatau i hongo whanua ko e ni ke whakatupile kinai ai sipoti chess. Fumumi taha pēo ngongo mei he malai o e sipoti, te te wakai mo ke ngai taranona lahi o he houani. Whaelonga i he ahoni e ka kato i ngā aue ke he polokalama whakakompiuta, tāna ki whamatala ma e waa anga whawhonua mo tala tuku whaholo, a e potu ngau e taki mamata mo whalau ewe ewa. Whakea ke whale mahaga vai o lah ma tā mpule o tuku aki ne tā mo whalawea i pia whamahinan me potu ngai moui o i kai hakaunga e taha ai hoho malu HPV, no ta ofiko ia e whawhanau e whanau whiwhinei. Ko e whumumi taha pe uni o ngongo me he ngai tala noa whalotu whanua mo i le tio kai mo a whaka television e tonga ki e hawani mo i whaka amuna o tona tua ke roto whale ko toa pe. Ki ha o ngongo whetu takmeke whika telefoni ke watolu nimi ni mauno. Whaka malatu he tau kei whi a mai ka momi a.